Garod, bumasag na ito online. Kuna ni Edwin Peralta nga tatoy. From Athens, Greece, watching Good PM Lodi. Kuna na. Dagitaman nga sunan ako namit ni Anatoy. Labuezame. Hello, Karuba, watching here in Singapore from Gloria Bongkayao. Direct text kanyam, di ba? And Charmelianes is watching. Yes. Hi, Uncle. And Hi, Charm. JM. JM. Hello, Charm. Thank you very much for watching. Ayan, iti Facebook Live. At iti so na Amerika tatakat. Kung naman, ibakit kung medyo pakigto na. So nga medyo basapol nga basaan. Batiem da Uncle Danny ken Auntie Miming. Da Kapitan ken Kapitana Sutilio. Ni Manang Lorna Antalan, Mosquito, Dalpasan ken Obra Family iti San Antonio. Kung na dito. So, good afternoon, Apo, kada kita, kabsat Matt Sotilio and Elenita, our barangay captain in San Sebastian, as well as kini Kapitana Marieta Bulisar iti Villa Carmen, and of course, tekunanan ni Uncle Danny and Miming iti Pagrangayan Ramon Isabela, kan kadagiti matan Dalpasan and Obra, Mosquito family iti San Antonio. And of course, ni Bagunang Antalan, thank you very much for listening. Kuna naman radyo na. Ni Unang. Wan. Gatangan na man kung wala. Ayan, agpa-premute ang ito radyo tapos ito makadangag kanya iti live. And of course, hampay apong nalpas iti programa ming radyo para kada iti PWD. Itultuloy mo ito akipadawat into no makawaya kami ito talaga mga panag-prepare kami na po sa reports iso nga madi kami makaruwar iti opisina. And once again, thank you very much sa po kada iti agbibuya kita kami. We have 206 so far. Ayan, viewers and dagiti mensahes dabalong. Wan, ulitin nyo man po kaya message nyo na nabimasit gamin. Kana ni Aris Granado Zin, galing nyo talaga idol ko na. Naimbangal daw yung manong ko ading from Robilin Morales. Remy Baluyot watching now. I'm here in Doha, Qatar. Kuna mo nila ni Quinto, ading JM, please play Having You Near Me. Thanks. From Lizelle Marianoat watching from Singapore, and Caroline De Los Santos watching from Saudi, Riyadh. Hello Tito Am, magpabati kami with Jan Jelay and Blessed from Manang Tinang. Naimbag nga panagdengdeng panagbuibuya titawaran niya Ramon Isabela Krabahal family. Watching from Kurayat KSA from Jenbik Ulep. Kita man laan talaga nga international lang po ti adda kami manan. Ngaron to make it a really international, may sa apo nga sunata ti pangagmagada kayo, haan nga Ilocano apo da ito ngam salsalaan mo da kiti babakat iti salsalunan. Haang mapu. Ala dagiti Green Ladies na konada. Green Ladies, dagiti RIC, dagiti dakkel a gobyerno ti Villa Carmen. Kanan der request apo da iti nga sunata. Ngaro da tumader tayo karubakat. Sumala tayo. Hojas en el árbol, olorando la vida. From the distance I can see you. As you sit there by the window, I can see your pretty blue eyes shining like Sharito Lindo. I can last them, madam, de Vera Margarita. Llorando está. Ay, que lástima, mameda. De Vera Margarita, que llorando está. We'll drive down to Sambalito and we'll dance at Taquachino. Desde que estoy mirando
Ciento 2020. It breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see Pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see Pretty Margarita crying over me. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba que las ollas en el árbol no duran toda la vida. Apo adula una di simala with that piece Margarita. Ang version apo ti for de Baka pasala ka raw. Talaga mga pirmi nga. Sumala, dagiti ko, request ti RIC. Okay, greet mo mamot naman ng Judith, ken Mary Jane Di Guzman, the Julius, ken Ana Lolokisen, kanami kaya bakat ko. So, mabalin na mong text kanya dagito, apeta si katiti text ang bakit. Anyway, kaya nagriga kami ti signal ita Villa Carmen, so nga nalalaha ko mano, siya alatan apo ti pag-textan nyo. Ayan, of course, with your dedication. Ate ko mamot na dati, ken ka kabsat ko, kung wala na ko matalino, ken ka bagot ko, Ana, from Julius, isagot ko matimay sa nga sonata nga kastoy, kung ano ko ma, di ba? Aya. Personal message. Ayan, so for those who want to greet, apo dagiting ingutan na tibiyag, please feel free to text us over 0915-071-3686. Hi to you, to my family in Santa Catalina, Ilocos Sur, watching from Kuwait, from Javier Henny. Karamin Los Bimin Abin Nohar, watching from Seattle, Washington, DC. USA. Yes. Hello, watching from Qatar, from Wow. Norme Guzman. Karamin ni Tres Marias Unico Iho, hello idol, hello po. Hi, watching from San Mateo Rizal, pabati naman po from Linda Angeles. And Tama. good afternoon, Kuya Jun and John Mark. Greet ko nga po mga pamangkin ko, sila Jillian, Potpot, Lore, Feb, Beverly, Makmak, and Anjo. Pakikanta nga po yung Ilocano ng Dance with My Father. It's me, Marites Macanas, from Public Market, Ramon Isabela International. Oy. Surgeon kan Surgeon Mark, kantaan nyo mo, dati tintaan, please. Orayak me, it's me, Mr. Difun. Kuna naman. Oh, ni Mr. nga Madela. Madi nakasambot, iti talent portion ni Mr. Madela. Apo, Aya. gutib-gutib ti ulo. Orayam Diagas mo. Kuna naman ni Maximo Analin, watching from Malaysia. Naimbangal na tayo amin karuba, watching from Kabatuan, Isabela, from Kuya Joseph Agtarap, iti Kabatuan. Wow, thank you very much for watching. Bayaw. Isa Jane Olaya, hello, is watching. Hello po mga idol, happy blessed Sunday po from GNL Malyabo. Pabati po ako watching from Riyadh, ganoon na din sa lahat ng family tel, andyan sa Isabela from Sol Noveras. Ana atakapim ka no. Kopi ko brown apo, ti kapina. Kunamit ni TG Jerry Asaitono Jr. Shout out from Japan. Wow. Dito may text line tayo. Good PM Sweet Duo. Pa-play nga po yung Sakripisyo. It's me, Bernadette. Iti Balinto Kataw. Hindi mo matandaan ang dagi tayo requestan. Naibangga panggal daw yung kuya pagritman ni Intong awan maubrana. Ting, tagay ayam. Kantaan nyo man jay, dalayap. Kuya, from Angela Sebastian, taga Jarrow Jones, Isabela. From 130 na imbangal daw apo, pa-request po tayo, tokmam nga kanta. From Footstep Barrera. Ano naman? Footstep Barrera. And Alvin J. Del Rosario has texted ko na na, Sir, madlaw man. Mga Del Rosario family dito ay, madlaw ko na. Mga Del Rosario family dito ay, Intiro Isabela. Nang nangungunakin ni father ko nga ni Robin Del Rosario. Adik kami nga ag-subscribe ta programa yo. Idol, request ko man tatay kasat no timang lipat. Salamat idol. Kuna na. Wow, lagi pong gayam tatay. And of course, lagi pa mas requested by my sister Annabelle Seriales. Ayan, ito may sutoy. Gandang tanghali po. Pa-request nga po ng GSM Blue. Salamat po. Apita talaga puro arak iti may request at ta. Adun sa aki iti
Agin inom tata. Agin inom itatanga kanito. Siyempre, pa nag-aapit. Apo, maibusan man na. Ay, wala. Tindaan na po. Bilog ka da 4x4 dito. Sabali nga klase. Matitag karyada na onti arak na kita. Anaman, dagor katakitan taman. Ano nga sonato da jay... Kapayatan di pa nagbiribirok mo. Basak pa dito text line tayo. Naimbangal daw yung manong June ken JF. Kablawan ta kami man nga security guard dito Rizal National High School, Santiago City. Kunti kadwa nga ni Judy Usbal, kentoy Pagayam yun, Nino de la Cruz, iti San Miguel, Ramon, Isabella. Magyaman kayo may amin. Kada kayo nga agtetex. Good PM mga idols. Kablawak man daman ng Becca, ken Lorena, jay angadanan, darkas kumanjay, Tagay. Mersales, iti Paddad, Alicia, Agyaman. Wow. Agyaman kami mat. Apo. Gaito yun. Nagiti. Aglemlemesh. Iti ara. Ti kape mo kanya. Naglamas ti kape. Nampit atawang mambay kanya. Ipaay ko na kumamang kitawa. Sikatay nagaw na ngayon dayo litwiden na nabayaga panawen nga nagiptura dalundukin sa di sinagapa bayat ka awan binubus ko't oras sa naglemes iti ara barbareng kuna asikatay malipatag ngemno naglabesen si kamanentay awaga nakas ang tinten mo akalat amag ta gustuhan pa yan nga uray no pagkatayan di mo pinanunod tinbubus ko nga ayat linagsinag kita puso itanan nag-akas nilipan Binubuskot oras sa naglemes iti ara barbareng kunag asikatay malipatag ngemno naglabesen si kamanentay awaga nakas ang biyak tinten mo akalat amag ta gustuhan pa yan nga uray no pakatayan di mo pinanunod ti imbuhos ko nga ayat linagsinag di tapuso intanan nag-akas nilipan imbuhos ko nga ayat linagsinag di tapuso intanan nag-akas nilipan